Kubor nagaslem jong unongsan hima. Uba CB rentat yang ubade undang elam ke NPP so yang constituency ulaong baka votes ngolam yu kertong ke UDP kanam teri kamshu namartang si benai bala khlat uba HDR lingdo kinong kersan ke UDP kilaya syat bat kenti hayeng jong kertong ke UDP bamenta uba sensar lingdo kabadan hasok yang ia kini kikintin ubah CB rentat yang ulah keren ke jingelang yelap election ukurtong ke NPP ke soyong constituency ubah samlin malngyang hamadan bitau ke balalong menta ke singi ke arpu hundreo trik uyayong arajar arpulai ke jingedon lang kinong kitkam ke NPP bat palat hajar ngut kinong kersang. Lagi social media ngayoi ba ke jingken tho ke jingken no yau kandidat ujongi ke jingken tho kajingken no ya ka parti NPP kajongi kalong kabasirkhay hadu kata-kata nray kay ka mga kwa banong ngapedang jongpi di patba akan kapo kalong baay bakinken no kat bakiken no nanang yipi kinunwa abanin len ka parti NPP ka UDP ba kiway kisan kinamla ban im watang sisiru lang ka party NPP bakali ka peni sina bahadin balagat ya ka banyaw ya ka but ha ka hinyaw tari ka party UDP ka balayok hatway wat ki amali kalabusyang ya kaban lumlang ya kiway kiseng rilum bantau ya ke sorkar kabaklan ke NPP naman nipi bakalalong ka jing persang kabalenohi namar ba ki regional party ki jongi ki bon ki masikertong uway udong ya uway pa bat uway udong ya uway pa barhaka bakut kajing bersang kajong ki kalong kabalenay barhaka bakut ki hap ya kabanwan tiap bandan haka party kajongi ka party NPP banya snolang banya donlang haka sorkar kabalayan kmat daw chief minister jongi uba Konrad Sanma barhaka jingalam kajongi madu perstun kani kapeni ba ka party UDP ba kiway ki party kinamo banin lan ka party NPP ban minta ha ka por election kilek sharon shameng ban kintho ya ka party ka joni na kren hanne da ka sai ringkat kini kinang yalam ka jongi kalong balad pisno bapila hadu kata suwen no shwa nagani ke sarkar hapo agani ke sipau tari laga pila balin kelam ka NPP wenno ilagi nagani ke sarkar ngin siya pekka ang raitang ba husukin tho kagba pikjit ya kadut tanap nagajingalam sa sarkar NPP nganong ipi kalong kulung kalong kena nangto sa kawaypag nganong ipi mamanikom ka jelahan niya may kaya nilang ka jelah kapag dangbok sibundam kiway ki jelah kanika benta kapag sapang sa taylang mingi jongi nado na Assam Tripura, Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh, bakiway ki jala ki badan hakini ki benta ki basapam chatay lamingi. Baro kini ki jala. Kitoy ka BJP kalayo ban sunsar banyalam ki sarkar apo kini ki jala. Ka jingkali kami babalay hami kalaya tamwa balle kata. Nilang ka state ka barit hami ka BJP kam samla. Banyalam niya ke sarkar kadaw galong bakadon ke NPP
Kadai nandai padang kata. Ni syaktin ya ke BJP. Henry nganong yapi day ke NPP. Subuh mentah. Laga ke BJP ke job arbong sausit na garehels. Mano banyalam. Ya kali ke sorkar ke jongi. Ini di parti runum jongi. Ni di parti runum. Henry nyemla aban pediang. Ya ke jingat pat. Ya ke jingat pra jongi di parti runum baik jongi. Kejingat pat, kejingat pra. Dari ke parti NPP. Kabala tesong lang. Ya kejela kejongi. Baka parti kabani nala kejong kejela. Kayo banyalam ya ke sorkar hanni. Nilong ke donbok sibun. Minang penklain ya ke parti. Kenang baki wai ke parti. Nasabar. Kung ke BJP, ke Kongres, ke TMC. Kenam yo banyalam. Ya kali ke sorkar. Hapok kali ke jela kejongi. Nanta sa kaway ka mga kwa bang kren hangi ka lang. Kila keno yung candidate ujongi baulong ubadang duna ka jingpule. Nganong ipi ko kikan basar jong ka party UDP. Lada vision bau candidate jongi bolade graduate udang duna. Parisan mo siya ubamad ba ubadang sipas tali matrik. Wadu tu kau ini on ubamad ba bau step down bau resign no alamal ba udang day wapas tang matrik pas matrik mo sipas supplement. On ba permen sila uba sipas na igno tang matrik bau day ban resign no laga kam minister udah beriu jang UDP. Tamlang gabaday, bansu keren, banong tang bansuyo keren, ngay da pechway laga jong kaying. Kadu presiden udang pas matrik, pilan kular ya ka parti ka jongi, kabadon tang daki ane, daki graduate sudah. Ngay pat ba ubasta, ulad da bandisar ya kani, ha ka arbun niyo terik, namar katang iyo arbun remote ya mali. Nanta susu sa kawaypat kabaw presiden yang UDP Ukraine galong bahana bangin elect so pagba hakan ikakinti kung ka party UDP manong bangin wat ya ka board jong kajing snowland bat kajing kanawuran nganong yupi tang sipna yung pagdan kiliya syat kiliya kemen hayin jong kandidat jong ki Minsnya ulang mangi. Dia syak dia kunti dia kawe kalama hapulang yin jangki diong sopat ba ay ada belum semalam. Laga day ba pitwa ay kabut solam kelap dia kalama UDP lekin ba seleksyon ra ba kalamayong. Nganong yapi ko tipat ba? Banjit yung nang sinsal. Banjit yung nangyayang mo jangi. Daga ba pinsang nang rin. Haka jingmat inosyon kabatang na kajing snow. Nganong galang ka ba ma? Hadu kata-kata. Nakuha yapi tipat ba? Nga jubo ibadang haka ketim pareng. Ngajuang ba badan uday uta man of the solution. Lagi po kaktin kasi ubreo badan ya kajubak nagapenta kijinge jeng upad ba. Kat pra kat nyaw kisam araja kan reo kat nyaw niwan segini kejaka jong pi kasurok kalang karasniw kadainin day kata. Nano biyo ay kajubak bang penilong niya kami kasurap jang pi nano na sayang siya kinikitahan ba ko hatom day nawamalaw dyan eh Kikam kibabon kibangimla abang yakren na kanina po
ngan kran bay tek tang nam ta ka Soyong constituency hakini kisni ki bangadan ha Soyong constituency palat saus pak kurtam ngala pule ya ki roy ki par ki balawan hakani ka constituency hagatam jong uar hajar khapra khulai hapo kajing yalam ubadeng samlen kadai ka kamba kamsan ka kam ko bakrau ka daw nang yalam jopi ulale hakini ki sansnan ki baladat tenaga mata-mata pengara dan ada di thapti khendiat kat yo ubadeng samlen ulale kata ngaladan haka politics na dua hajar lai ngala compare ya ki development ki bawa Soyong bat ya ka constituency kabangangadan lawahi ubadeng samlen tang hapok sansnan kata kadai ka jingwa jong unu nang ikmat ujong pi kibon kikam kibalam kwa ban jer hani kikam jong badeng samlen pehan rai mlalat ya kaban ya kajing yat nanti jong badeng samlen ngala keli na kinong Soyong kiya thuk yang kiyong babadeng samlen umi na kalamyeng langsam kabaduk hana imay jong badeng samlen iday tang inong disya ngampit hangno tabang ngayos ngong ngalakat pero iday inong disya hanay laban penlang yaw kon transni jong i baun long ng kit ng ba ya ka konstituensi ba de jala barok away kalong kajing sarang ya ka konstituensi kalong kajing sarang ya kin langyeng jong kinangrap kibadok kirukan thay jong ka Soyong constituency naman kata ka magamot ng ra hangi galong bakita ki baong babanlang ng mikmat payba dan kantang na kata ka ying jong kita kibakot kinong sengsyar hanay ka longyeng jong ubadang samlen kalabatay siya'y kedar yang iya kadagapor banong lada kaday ka longyeng jong kinangrap lada kaday ka longyeng jong kinong disya lada kaday ka longyeng jong kibaduk na kibaduk tamro lada ngidan ya kaman kabajuat ulamdan bala bangkang mano kaday nam hakikot kiyong ubadeng samlen ompat biang na qualification nganong yapi bahaka constitution na thosay haka article chispa nyo pulay yung ka Indian constitution latho ya ka qualification kumba bangla bangyale ya ka election bangyale amli tang artli ki bakongsan ya ka latho haka constitution yung kari India kaway na kita galong bauday banlong unong songsnong yung kari India kabaar uday ban tolat umay ban duna ya ka arpong sansnan kata ka dito qualification jong unong mikmat tagba bagya kami latho lani latho batla menjur ba utaw kita jong ka constitution u Dr. B.R. Ambedkar pehato wa u Dr. Ambedkar nila ukan pasar jong ka UDP Soyong ong yang hagan po lagakat u Dr. Ambedkar ng tang kita ki qualification la lang baglong may ikmatay ba ukan pasar jong ka Soyong constituency hato ukamla banyo ukamla paray nagata-gata nga kwa banong kena kajing beng kajing ka ya kajing start kajing big jong bubro namar ngoong barbar baya kajing start jong bubro pindam la bang tau tang nakaway ka line ngalajukan barbar ya kito kikenten kiba melong sa panwang baro ubro bastat mano balabalan lakan da pli kalat kumno umay bangkren manamar ba melong ukamong batang ubapas lo ubapas master degree nani ubat jurong ula banlong ubasta lani uday ubro basta umelonggong babaro ubro basta kabakan toplang yang ibaro kibriu kiba ublay ulak tau yang iha kadang selajo kakendaw niya stat hala kajong ngana iluksay pitang kaway banong Islam u engineer ubastat kadnuro wada u sukpo lani ubayong kli umamla ka na idawahi
Udan kam lu doktor dengan deh. Doktor pati banti sang ya kaying. Lalu yang nu kadu kajing tray. Udan kam no. Udan kam lu engineer dan pendesain. Nah kita kadau ubriu ubastat sisya. Jukop salong bangastat. Ngamar usmuto ba nan ban ubriu ubastat lot ya barok kijakam. Nah kita kadau naon ya kito ki baju menem merkrem dan ya badan samlen bau ubriu babik. Kelar ka bamut na. Bat na daw kina bi to badan samlen. Ya pi ki paiba nang rap. Jong da sayong konstitusi lelay. Ngan ong ya pi sispa sya kinkeng ba pi pede ki babik. Ki ya ro hana. Bau ta upan bibir jongki. Uday bas tatam. Hana ula yale ya ka exam MCS. Dengan kali ya pi kinang sayong. Upas nem ya ka exam MCS jong u. Pas nem. Kiyang ula yale ya ka exam IAS. Ngakwa ban kali ya pi upas nem ya ka kerdang. Upas nem. Lada kuntang ng kali saya pi pa. Ubadan samlin hawar kanril. Iyala ya ka exam MDC upas nem. Pas nem. Hawar ka pa yala ka exam MLA upas nem. La mano ba kumta? La mano ba kumta? La ba ng samam? Hakakot. Hakakot. Ang gabalingno babalay ba kinang yalam jong ki UDP hiwan ban Krisyan ya badeng samlen. Kata gede kijing keli ya pikum ki paik ba bagi hak ban keli ya lede. Balai bagi kita kinong yalam jong ki UDP hiwan ban Krisyan yau kertong jong ki NPP. Balai kimlek ban Krisyan yau kertong jong ki UDP. Bangi kwa bani turu yipi hagani ke step haki arpus nem ki balalek no ngamlong nong wesu hagani ke jaka ngalalong traisinong badan nepi kiba itu badonru kiba empat sem itu kibala Krisyan ye badeng samlen dei unang yalam jong geseng kongres hagitu kipor ngelabat kumu presiden jong kesoyong blok kongres badhong arah jar kat praru ngadei unang yele persya uba klentam bad uba donru kejing temu ban pelim ya badeng samlen Henry kita ki plan bat ki jingmut ki jing perkat jongi kim sem lo orlong bat badeng samlen ula job daga besok bat ki jing keli menta kalong ba balai pat ba mangaru ngawan bani trelang bat badeng samlen hakane ke election arhajar arpulai na kata kadaw nga kwa bani tu ipi ki parlok ba i ki badon hanne la pila Krisyan me timpat Krisyan ya badeng samlen hakini kisnem ki balan legno ni kwa ban ong yepi kumunang yalam uday unang yalam ubasilur day nang yalam ubadon ya ke mensim kiding snowret uday nang yalam ubadon ya ke mensim ban pek ya ukup silyang bat usem silyang bat uday ru unang yalam ubapek ya ki badok bat ki basok bat uday ru unang yalam uba it ya kiba don ya ke jing ke baki ki mat ha ke jing ke jongki la kalong ha ke ying ke sem la kalong ha ke jing dai simet ke jongki dai na kata daw ko la pelong ya nga ban tik ya ke jing mut ke jing perkat bah bang yo ya kinong ilam ki bakum kine panai ken mangingin kentat yu bat kejat benriu jongi ngakwa ban ong ipi habaki yo ya kinong ilam ki bastat ki bakraw bat ki biyo i ya kalasay bat kalasi singi Henry bun na kejat benriu jongi kum kinong yalam hakajaka bangingin ra ngin kinti yu usijrong ni persyang bantan yaki nakapatlon nakadakadaw kum mabiyo i ya i deputy chief minister jongi ru day briu bakwa banwara ya kini kejala ka jongi ya kabha kamiat hakastit barokaway Henry ki way kinong yalam kibaton na ka party isdang banwa niya isdang banwa daw bat kam tamro istaw kilat kilenti kumno ban pentok brea ya kekerteng ke jongki na kata daw nga ngkwa ban ong ipi hakane ke step kum kinong madan bitaw gide ki breu ki bla nang bat ki breu ki bla sta bat nget bat ngetip bro
bapidai ki breu ki brak syempang ba tengah kata banjit yang nong yelam hakan ke kinti ke minta ke mangaban mapi banpa ya usya assembly ngidon kam ya ki breu ki baslur ya ki breu ki balak ban wonra ya ke roy ke par ha ke konsensi hi parok away haki arpus nan ki bala letno habangi wan sini ke surok kelong ke bakokru ke bakoram nadang iyat nadu sokyong hadu hangne kesimpor si kentaduna handrai meneh habang awan sini ke kali ke sup jai ngayo iya ki mati ki baune MLA juni ulale ya ki jing ki bagi pat ba ki mat hagani ke tan ki jongi dan kata kadau hagani step ngekwa ban ong ipi ko kinong madan bitau to pin nam sya yalam bakla haki waipat ki parti kamtam hagani ke parti UDP ke parti UDP ngekwa ban ong ipi nada pipai ki kan besar ki jongki ki sutin ki sutrabek yau badeng samlen kimdon kita ke isu ban keren ya ke roy ke par kimdon kita ke isu ban keren na ke bentaban wanra ya ke bahagamiat hakadong ban ke sinong ke jongi kisnen ki bala letno ki sinong kat sepangilet ngiyo iya ki kenram haki sinong ki tau handrai ngekwa ban ya to ipi hakata ke tanjing ye jongi menta ki sinong ki long ki basuk jai kisnong kim don syu kita kekenram nadu bawan badeng samlen ni don baik tangwei urang bak sinong kata kedai kabha kesuk kesan jong kisnong getau bange kwa bange tuyur ruipi hakatai ketanjing ye hausnem arajar kat pra isen badeng samlen man banyau kibut kisyang jong badeng samlen kilong gibatli handrai ngikwa bange tuyur pi menta lagi henriu hajar arspa lai terbut kita ketanjing yang ngidon badeng samlin unyok mentah lai hajar praspa kat sanbut kata kedai kejing ken kejongi kum kinang yalam bat ngidon ru kejing kermen ke baskem badeng ya badeng samlin nginem penjak buram ngin wan rak ya keburam na ketanjing yai bat ngidon ru ketong hadu mentah bayo badeng samlen haka tanding ye ngin pelong un lembar uban ningkong tam pat ki babun ki parlok jongi hapo ding ye hadu menin kemit ngekwa bani to ipi ke wei ne kijing yalang haka polling station ke bangang ngedon kaksan spak bot haka bai madam amperin ru menin ila saki ya kata kijing yalang uslap ubejur Henry kilong kemi ki bak ye lagi jang ki kon ki kti bat kita jadi ki parlok ki perisa ye badeng samlen hadis nem ki bala leno dak mensim jang ki jingi ki wan ban ai ka kti ka mon ka kti ka diang ye badeng samlen balai kile kumta ke jingkeli pila ban ong balai kilong kemi ki babai ki kun ki wan se ka jingelang ke dau ke long namar bagi ki jing ki bagi pat ba ki mat ha tanding ye menta kina urlong lut ka ke bangi ngelapan hadu ki arpus nem ki balai leno ke badan hatra jong lum ding ye menta badeng samlen ura da ki krul bat ni dik ye kata ka ke basniam na trai jong lum ding ye perkat mapi an penpoi si kisnong ki tau ka surok teba ki nong yelam jangi hakis nem ki balai leno ki ong batang sri utengah rumsong Henry badeng samlin mentah upenti ia kena kesurok arpu arkrur kata kamdai kejingkerku pan ngayu iru hakani kesoyong barokawai kat sebangi ngilek ngayu ya kejingkela haka imlang gasaklang ngayu ya kejingkela haki babun kiliang haka roy kepar jong kisnong kitau kibadon kena kata ko kiparlok kibait kilong kimi kilong pa kibampat krisyani badeng samlin haus dem arajar ke pra bat hadu kene ke klimat ke bamenta daga mensim ke jingit ngakot ye pi ya kene ke step ai ke tika man ai ke tika diang yau ne kandidat jangi bat ngim don ru ke jing artatin ngidon ke jinget ke baskem bawa deng samlen unyai beteng bat unyai beteng ya ke kam nong yelam nak ke we ke tem sya ke we ke tem ke bangai kuaban pensai ya kene ke step kelong Bang AUI, lembau kandidat, jong alenda kikan besar, jong ke UDP, kila beng kibala ko yu kandidat jongi, ki ong hana bau tau kandidat, jong ke UDP, udah tau master degree.
Henry ngikwa ban bo ipi kicing kili kipat ba bagi kinong yalam jong ke UDP. Ladau tau master degree ubra pasik dak kekerdan ke bahe ngikwa ban ong kumne ko uyo ya kicing hikai nang no badang no ke sekolah ne ke college ke bau pas. Ladau kenjing ken kumu master degree ong R+R longsan. Ngikwa ban tip ya kita. Kumno kadu master degree un kenjing ken R+R longsan. Habang ngepet habang keren ha kita kejing lang ula keli ya pi kipat ba ong kupat ba ngikwa ban keli ya pi kawai na kejing keli ya setengah ba kipat ba bapli kila syak skor badiang kendiang o un keli ayu wong ngikwa ban keli ya pi R+R long kadno ong kipat ba kilai perta long saw Henry tau kandidat ong M kamdai kumta uang longsan kata kaba penlingawak yang Henry utukan besar jong di UDP 4 ukun penjerongi kita degree Henry ngangong kam don jingmut ban buon kitedong lada ke kam ke kelak ongpong ngadon kam gawa deng samlin upa pro ya ke jabing ngang pas ringkat pada deng samlin National College nilai pas degree mano benong bom nang keren pareng badeng samlin keren pareng kum simping tiak National College himut ba kita kinong hikay National College don tong kasih don kitikar don kimiso kiba hikay po National College hataw taw dukar unang ban keren kasih badeng samlin keren nega pareng Nagkakataw, kecingkran kejongki, kalongbek, habang don iaisu halade. Habang don iaisu, habang kasyang galatli. Kikimi kikpa, bat kikun ting-ting, kihaban timban tela, namarbam don kausu bansyet. Nagkakataw, ngi kibadap kikiw, ngi kibadap kisyang, ngimdan kamban timban tela yiki. Nagkakataw, ko kiparok ichua bangan syong, ngikwaban ong yapi. Maka don gawai ke samla ke babhabriu kam semla mi hai kini ki penabat ki election ki balalit no kami lapun ki balat pa lapun ki balat kro ki balapun ki balat tok siti ya kata samla handai ke ong em nganem tre yano yanoru bat kata ke samla ke ong ngan sami hai ke sipau starik bat uwei samla bangan lek ban ya tektin bat kata ke samla ngi kwa ban ya to ipi ke kerteng kemis Kamis ayu pitip na em pimtip nga tingetip nga itenak ya ka tambang ngamla ban apply ya ka bat kita kamis kadai ke kerteng ke 23 bat ke jajong ka kadai ke sokyong bat kita kamis kaong ngate ha kini ki election ki balek ngam tre ban mi yano yanoro ki bawan ban pa ya nga hanay kaong nga update yo badeng samlin ngan yetek tin hati sipau terik nagkakadaw nga kot yepi kiparlok UDP bad kiparlok jangi baka sipau terik nginya mi ba banlek ban penyetek tin yo badeng samlin bad kenika Miss 23 soyong konsensi bad haka katlay terik on penyetono yo badeng samlin hapok madan pulu bat day haka nakasngi on pendeng ya kesenjak bat on penspong ya kata kenam bat undai ru UMLA jong kini kemis arpulai soyong konsensi atau pimkua ya kata atau pimkua ya kata ngate dan lelai ru nganam I love your way ba untuk ya kini kemis nganlong usran jong bateng samlen na kata ko kiparlok na ikibadon nang ne kilong kini kilong pa kisamla kintay bat senrang wat ay baka jabing ki jongpi ki bala pasi ki degree ki bala pasi ki jingpule ki baper ba pinsya ya lambak la hakani ki wepat ki party ukpai klon jongpi ulun lang apor ulun lang kasgi malay sim malay spay sa konsel andray kani kam masun lang ambisi orang samlan sa kumay alam tembal ina kam bak la sosok josan mentang makalong ngasmol ngo itgui parti balaikan kembe ya jusuk kikwa bang penurura yang senang tahu
Barang samlenin ba dalang tangwan misi ulalau ya kini sahrdat ba kirang ba kilale sutia hari senang. Hakate por bam so menkan tinangalam bersikmat saselang pada jawalang kendagentan. Bam so pan tinangalam bakmat detet kita senang jawalang kendagentan. Demai minta kan kena jinsuk lawan lanang ngelai lalang kiu sa senang ngatau yesong kena madan dede pria badang sam baros ketam jia madan mde kemudian ditau berwalang apa sayang konstitusi menjudan weran khantam perpas sayang mas nilang amale badang sam iya madan ngamta dibalakai kuas melajungi kuntang orang itu khantam baskan dan kita huai bertiru bempaskan sebab wan nangose seperti jengi ke pilihan lut izin kang bro sonda nampa kabir-kabir jong kini khor kiti jengi kabir-kabir krukse jengi ko pada ngate bangnuru dan kita sudah temai hari bilang sebagai pinjau Amdai kum tuwai parti habalai kendas surum senang sitang istelti yel petrol dalam petrol itu bila anu kurang lepai dah apa berarti sekemat ke parti jemi abang ilai soalan kena gentot ilai selama soal miri yang lacak pada sel full petrol full ubadan sam kum bertang jengal jerbi ubami yang buruk lakha halentang asaper halentang ngasno na dalang bapi kilong kenu bukan sini walang kena untuk kena meeting kena PRM bar kemi barasam bar kemi babshare balai yang entah wala ba semerlang penang bani yang kelandar azan kiai peti yang menuntut kita ketahui kerja gede Superman rasakan tomat rasakan jendak yang lebih ini haba kenta seperkan pikan yang orang naibut ini orang pag nanglang jenga saya sirpat kor erti sim kialang ini kam mengentang ada berapa kam berpang ada berapa Kelam artian nisukya lang yoi lari yoi baka sepau direk ini pada dan siang ibu berdor jeni hasem dor jengkok